Anya laki din! Ina, mabalinay, nanang, mabalinay. Anya ti mabalinan, Maksimaw. Mabalinay ngaila ko, dagiti baboy kaw. Agsapol kan iti bayar. Inak ibaga kiniganay, tagatangan ng ti baboy kaw. Sambutag tanangina ita ti presyo ti baboy, nanang. Nalamapan kan, tapno maidispos mon dagiti baboy mau, Maksimaw. Apananyaw, tata Maksimaw. Agpadaya kayo, may. Mapanak ije balay daganay. Ilako kon, dagiti baboy kaw. Istong. Adda na panan ni ganay, tata Maksimaw. Ha? Sa dinaw? Nakitak itaya na pan nagpastor kadagiti kalding na. Aya. Wain, tata. Amangan numabayag pa'y dayjay nga gawid. Ape anak ko nam dayta. Istong. Agkabalay kayo aya, kiniganay. Tapno amom dayta. Kit no naganak jay talo kalding na. Isotes asikaswin na jay kalapaw na. Aya. No kayat mo, inkalangin surutan ni jay kalapaw na, tata Maksimaw. Ay, urayak langin na makaawid ije balay na. Nagadayaw ije kalapaw na. Ay mabanugak ka magnaa. Sumrek ka pa'y ngarod dita balay, tata Maksimaw. At dalibin ko nga harak dita. Ah, arak. Ay, halaman nga raw. Istaw, agsyat taman. At kung yun ti, bayad dagiti, dua ka baboy mo, tata Maksimaw. Ay, agyaman nak, ganay. Nakatiyamba kayo tinapinta sa presyo, tata Maksimaw. Wain, nagadungag paiso tinaglakwak, ganay. Nagpuskol asag sa sangaribaw. Aton aday ta ang pag-inom mo iti arak, tata Maksimaw. Ay kituna, nawadwad day tuyain apag sukmaon. Malangaraw, panawan ka nga ro dahin, tata Maksimaw. I-deliver ko mo iti sa bali at tao, ti ginatang ko king kaababaw. Papampanaw mo ni ganay, ang imatang itibaboy mo, pare Maksimaw. Ay, Wain, pare kutikot. Kasla kwarta na itahaig igamama. Kita lang aro din a kwarta. Ibagampay lang akas la kwarta. Kayat mo, nga agdubli na itahaig igamama kwarta, pare Maksimaw. Agdublay. Ay, kayat ko pare kutikot. Nukas na nga raw, tumngag ka, iti ibagak. Anya teramiday, tapno agdublay. Yasidag mo tilapayag mo, tayari sa asko king ka. Adtoy, tilapayag ko, pare kutikot. Sigurado ka, pare kutikot? Wain, pare Maksimaw, saan lang agdublay? No di ka agtriplipay. Mala, ikuyog ko ni Istaw. Imbagla bodyguard ko, pare kutikot. Sanga ribaw. 2 ribaw. 3 ribaw. 4 ribaw. Maksimaw, bilbilang matay ta kwartam. Way, nanang. Igatang kunto manan iti buryas dagito ya kwarta. Kano nagin ati buryas ita. Kurang day taupat aribaw abilbilangam. Ay, jak pa'y nalpas na nagbilang. Nanang, medyo nawadwad may tinaglakwak iti 2 baboy kaw. Nan, ikanakman mo't iti kwarta, Maksimaw. Pangaramatan nyo iti kwarta. Katigatan ko iti sidaan Madapay mo't sidain ta iti ref. Ada ayamot rifta, katawan mo't. Hawan aya. Ay kunak no adda nanang. Mangtad ka, tay nakagudong. Anyat gatagan nyo aya, iti tsindaan. Masapsyapol dito'y balay. Awan sibuyas, awan bawang, awan laya, awan bugoong. Kaila dumawatayin kada kiti kaaruba. Sayang lang ti kwarta, apaggatang yu kadagita, nanang. Di mo pala ibaga no di mo kaya timangtad kanyak iti kwarta. Igatang ko iti buryas dagito ya kwarta, nanang. Yak kayat ang makisayan. Anya? Agdublin to na ita kwartam, numapantayo iti palutan, pare Maksimaw. Sigurado ka, pare kutikat? Wait, kunak lang aruday, paray. Ada kontak ko iti unag ti palutan. Jay mangabak ang manok ti tayaan tayaw. Talaga? Kaslawan pa nagtalik mo kanya ka. Mala, mabantayaw. Kadwatan ni Istaw. Ay, basta sigurado ti bagbaga maparay. 100% asigurado ti bagbagak, paray. Sigurado ang magustuam ti papanantayaw.
Ha? Naragsak niya, paray. Ape. Hinagalas, di mo bagay. Anyatisan ko abagay, nanang. Day tabado nga suot mo Saan mo't apang ruwar day ta? Ay sa anak mga papugi iti papanak, nanang. Sa dino ay ati papanam ako nam. Pagkwartahan ti papanan may, nanang. Pagkwartaan? Wain, kwarta ti sangput ko inton rabe. Ay, nagganasan nga ino kasta. Ay ikan nagtuman nga rod iti kwartak. Tapno kay kayat ka Wain, nanang. Mala, inakaw. Tadagasag pa ni istong, iji balay na. Stong! Ayan, Mau. Stong! Adda ka kaday? Adak dito'y Casillas, Tata Maximo. Umayak man. Sumrek kalatan, Tata Maximo. Nakasiramot tiri daw, Mau. Sana nakatrang ka ta. Basta lukat amlatan. Mala, kartengam nga ron dita Casillas. Tanapatag ti bagaking ka. Nyat ibagayo aya, Tata. Ikuyog ka, iji palutan. Anya? Ay, awan mo pagpalot ko, Tata Maximo. Siyak ti makamaw, basta sumurot ka kanyak. Kaano tama pan nga Inton malam, sa pulin tayo dyan, ni pare ko tikaw. Pagkwartahan da ito, yapapananta. Stong! Nay, beer house may tinapanantayaw. Pare ko tikaw. Win, tumagas tayo lahag nito'y beer house. Pari Maximaw, mag-relax tayo, Pasay. Wow, nagpipintas na giti babae dito. Tatakot ikaw. Ay no? Ay, mabit lang. Kaya bak niya'y sukik a babae. Adeng! Umasidagay. Hi, darling kutikot. Hello, mate. Adeng. Kaya ko lang ngayam amoking ka dagiti kakadwa. Kasta ka di tata kutikot? Pari Maximaw, iso ni Jenny. Jenny, iso mate ni Pari Maximaw. Nice to meet you, Tata Maximo. Tatakot ikaw. Siya ngay mo. Iyam amunak mo ta. Ay, aguray ka, Istong. Jenny, iso ni Istong. Istong, iso mate ni Jenny. Nice to meet you, Istong. Nice to meet you, man. Ading Jenny. Agtugaw ka, Jenny. Agorder ka iti kayat mo kanan, kan inuman. Okay, Tata kutikot. Pari Maximo, aginom tayo pa ibiit. Adwa tayo ni Jenny nga ginom iti arak. Ay kid, wala. Pare ko tikaw. Ay nagganasin nga. Italang manay na makaapayak iti napintas a babae. Ay, sa bali mo gaya mapalutan tinapanantaya. Agpilikan iti kayat mo, Pari Maximo. Wa babae tada iti stage nga agsalsala. Sa pula o sa putay. Ay nga sa pula sa puti asasawam dita pare. Iso ti color na iti underwear da, paray. Agpilikan iti kayat mo dita. Nasyakaw ti bagamaw. Siya ngay mo. Tatakot ikaw. Agpili akadimot tayo. Why, ni Stone? Ako ang bahala. Ay, kuko jay nakapula. Tatakot ikaw. Kukwak mo tayo, jay nakaputi. Ay na, nagganasay. Sige. Payabak ida, talpasan, ti panagsalada, tapno at partner yaw. Nabartak man tandag iti kakadwam, Tata kutikot. Ha? Ay, kaslasan na paimot anapartag, Jenny. Pari Maximo, Apay, pare ko tikaw. napartag kayo kaday. Ay, saan pa'y pare? Kabailan mi pa'y kini istong ti uminom iti ara. Wen, tatakot ikaw. Kabailan mi pa iti uminom iti arak. Nukas na nga ron, agordera pa iti arak. Waiter, mangyag ka ba iti may sa case nga arak ito? Hey, awan mo tin dagiti babae. Kakadwa tayo nga agininom, pare kutikat. Ha? Huwag nga peso. Di namutan nagsubli dito yung table tayo.
Uray ni Jenny, katibal tayo. Awan mo ten, tata Kutikat. Napala siguro nag-CR ni Jenny, Istong. Hey, nagadungarak, tinorder mo, pare. At ti kwarta ma. Basta siya, ti baka mo, agiinom tayo lata, pare Maximo. Nagurdarak pa'y itipulusan tayo. Kasanungay pare. Yak sabi tin, kamalan ti mapan makipalot. Ay, di mo pagparikutan na ita, pare Maximo. Di na patag, nag-enjoy tayo ita nito'y beerhouse. At nababae, akatibol tayo. Sa bagay pare. No, kaya't mo pa iti magitibol iti babae. Ipagamlagan niya, magpaya pa, pare. Kaya't kumuti, babae, tata Kutikat. Ay, una, Istong. Ikan kamay, tapno saan ka amalugay. Sa bali man na babae, ti pa umayak nito'y tibol tayo. Abay ngay, tata Maximo. Nagulimok mo ten, dito'y berhas. Awam mo ten, dagiti nagado at tao. Agpaisa. Kaslada tala ngayon, ti tao dito'y pag-iinuman, Istong. Napanan ngay ni tata Kutikot, tata. Nakaring kayo matgayam, Tata Maximo. Naiturog migayam dito'y lamisaan, Ginay. Ayan ni pare Kutikat. Imunan anagawid. Ay, agawid ta mo ten, tata. Ay, wine Istong. Garigatan tati, tumakdal. O saan kayo pa nga agawid, Tata Maximo? Bayadan nyo pa, dagiti ininom nyo. Anya, ay isa na da kami tiyagbayad, Ginay. Ni pare Kutikat, ti mang bayad, iti bill may dito'y pag-iinuman. Da kayo kano ti agbayad. Iso nga imunan anagawid. Anya, ay, impasubo na kung ti awanan bay na pare Kutikat. Kahit manungay ti bayadak, adeng. O, adto ti listaan. Inyawat kanyak itay ti waiter. Ay, nagdakilan ti bayadak abil may, Ginay. 15,000 amen. Wan, Tata Maximo. Sabali ti bayad dagiti babae ngayon table yo. Sabali magdagiti drinks da. Anya. Ay, naspak, tata Maximo. Binudol na kalaki day ni tata Kutikot. Ay, agsaga na kanyak ti awanan bay na pare Kutikat. Agsaga na kanyak. Ay, awanain, nanang. Awanain. Anya ti awanan, Maximo. Di kwartak akin si Mila. Nabudol. Ay. Anya, nabudol jay kwartam. Asino tinambudol kan ka, Maximo? Ni pare Kutikot, nanang. Nagurder iti inuman mingarak. Ganda nga pa iti babae ngayon tibol may. Katsak tinagbayad. Ay, awanain. Nay, kasano pa'y itan? Di mon makamat ni Kutikot, napana ni Jipangasinan. Ti awanan bain, binudol-bodol na laeng, tapno makainom laeng iti arak. Ay, leksyon kan kadayta. Apay nga minamamati ka dagos kadagiti bagbagana. Nanang. Ay na, Maximo aya, agnakam ka ita. Sayang di kwarta abayan dagiti dua baboy mau. Ay, nanang. Ay, anya pa'y nga iti gatang mo iti burias nga ibagbagam. Gumatang kalangin iti pigibang apagurnongam iti barya. Anya. Di naktupay maikan iti igatang ko iti sidaon ta. Aw, anya ga ita tinapasamak. Ay. Napanlang iti arak kan babae iti kwartam. Ay, sayang ti kwartak, nanang. Sayang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.